Njengoba kunomcimbi osemdletsheni, i-line-up ibonakele ukuthi obani abakhona, obani abangekho. Okuningi okwenzakalile kuyakhomparisheka nokwenzeka ku-spring picnic All White nokwenzeka kaKhuzani. Abantu banemibono ehlukile uma bebuka le line-up kade ikhona laphaya endletsheni okunokwenzeka emcimbini kaKhuzani. Vele abantu abaningi ngeke ngiqamba manje inongabathokozisi indlela abantu abaphatha umsebenzi we-All White uma benza i-selection when it comes to umaskandi. Abanye bafila ngathi abathatheki serious ngenxa yabaculi abagcina bengena laphayana. Abaculi okwaziwayo kahle mhlophe ukuthi uKhuzani abamthandi, uKhuzani abamfiseli okuhle, uKhuzani bayambhuqa, uKhuzani bayambhinqa, uKhuzani babhala izinto ngaye ko-Facebook. Abanye bangakufihli lokho abakhuluma kanjani yibo labo Smirnoff abakhuluma ukuyisa bekhuluma ngawo lowo mcimbi i-All White. Phinde futhi makuzophuma i-album amaKhuzani aphinde azokhuluma ukudelela, ukugudlisa eyise nje ubona ukuthi uyadelela umfana. Nangendlela-ke okwathi makwenzeka ngayo into encane baphendula ngayo ukuthi ngeke beyinsila yephenti. Lawo magama lawa amagama bangawasho entweni ethinta uKhuzani kuphela, ngeke beyisho kwenye indawo khohlwa. Manje abalandeli abaningi bafila ngathi abantu abamaziyo uKhuzani abaphila naye abakhoni ukuthi be-benefit abaningi babo compare umcimbi lo mawuthi uyawubheka onamhlanje emdletsheni. Zonke iy'nkabi zakhe uyifakile laphayana nabantu ongazange babone besebenza kuphi bakhona laphayana. Manje kufileka engathi abaculi bazoya kanjani ukuncetheza emdletsheni if kuba kanje, ngoba ey'nhlambeni abathuke kuzo onjoko iy'nhlamba ey'thole ofa labo, iy'nhlamba ey'thole oluve, iy'nhlamba ey'thole oqhosha bethuka kabuhlungu, bebizwa phansi kwey'dwaba zomama nogogo, bebizwa nangamanina nangamakhotha something nangey'ncela something ngenxa yokuthi nje bazi uKhuzani. Kubasiza ngani if kukho konke ukuthukwa kwabo uma sekune-function ebakanjena uKhuzani abayingxenye yayo bengenza ukutholakala lapho, bayogcina bephela umoya bekhathala nabo ukuthi akusizi ukuthi le ndoda siphila nayo siyaphela ziyinhlamba, kodwa ekugcina kosuku kuzobhenefitha izitha zakhe uKhuzani engamthandi openly, engamfiseli okuhle. Siyazi thina ukuthi abantu abanokungena laphayana mhlawumbe nithothi uma afika izolo umfana oshaya ingoma enenkosi phakathi. Siyazi ukuthi bayayithandela omthandeni, bayabancoma nje openly, uyabona ukuthi batshekela ngakuphi. Lokho esikubalekele siyabona uSmirnoff ukuthi batshekele ngakuphi, uyabona. So imicimbi-ke kanjalo uma igcina ibhenefithisa thothi kuzongena oKhuthuza. uKhuthuza yini noma uKhuthuza lokhathaza yini omazela yona noKhuzani, umazela ini? Lutho, kodwa uzobhenefitha ngegigi enkulu onyakeni, spring picnic All White. So kunalezo zinto ey'njengalezo ukuthi abalandeli abasondele-ke neqhawe abayijabulele loo nto leyo ngoba bayalithanda iqhawe, yibo basuke bekhona lithuko belidifenda imini nobusuku bekhathazekile nge-mental health yalo iqhawe ukuthi likanjani uma lithuka kanje. And futhi uye kuphela uKhuzani othi menza i-line-up kuphume wonke ama-TikTokers aka-Red Nation abeke imibono ongakazi uzuyibona ukuthi sokwasibona usongena no-SK, sokwasibona uSmirnoff uzosala ngaliphi. Uye kuphela uKhuzani entweni akuyona okukhuluma abantu abaningi
ngento yakhe. Uye kuphela abantu ababiza izizumbulu zey'mali abayithandayo ngomcimbi kaKhuza, bebiza imali abangaze ngibeyibize. Manje abalandeli abaningi bafila engathi uKhuzane nethimba lakhe elimbonisayo nabantu abamsiza ngokuxhasa ababeka imibono kuyomele beyibheke lento yokulanda abantu abanjengo-SK bezongena kulento, ngoba yena akabonakali kumanje lemdletsheni, akayile yini engayile. Yingani bengabuza abalandi ba-SK ukuthi uphi uKhuzane, bahlale bebuza ngayo u-SK mengekho kwi-All White, mayithi akayi bemvumele bethi uyinsizwa uManqele. So manje bafila ngathi bayadayiseka somehow ekusebenzeni kwabo abantu noKhuzana, abantu abanjengoZuma. Lezo khalazo leyo or leyo ngcabha leyo bayayibona yini ukuthi into eserious okuzomele beyithathele phezulu, kungesikho ukuthi abalandeli bathanda ukukhuluma, ngoba ekugcina kosuku uKhuzana uhlale ebomvu ziyinhlamba. Uma kuwukuthi-ke i-voice note uKhuzana le ayenzayo eveza okungenami mhlambe ngezinye izinto yayiyiqiniso leyo voice note leyo, kuyomele abavezele abantu asebenza nabo ukuthi bukani, nginabantu abangilandelayo, iy'khalazo abanazo ngendlela ehlanga umcimbi u-1 no-2 no-3 no-4, uyabo, belalelwe abantu ukuthi bona bayingxenye yomculo wakhe, impilo yakhe, bengaveli nje ukuthi beshaya indiva kuhlelwe umcimbi kuye phambili, ngoba umcimbi wenzelwa abalandeli. Kwalowo mcimbi loyo angeke beyibukele bona labo basuke bawuhlela ngokuthi bafake imali, angeke bawubuke lowo mcimbi loyo. Bancike kubantu ukuthi bethenga amathikithi befike emcimbini bezoba ingxenye yabo. Kodwa-ke on the other hand, ukusebenza sekuhlukile bafowethu, as much as abalandeli be-right ngendlela abafila ngayo, kodwa akulula njengoba wena usuke ubuka ngamehlo enyama umlandeli ukuthi uKhuzana akakwenza ukuthi, why ngenza ukuthi. Banenqubomgomo abasebenza ngayo, banendlela nabo abenza ngayo izinto. As much as nayo uKhuzana part and parcel yayo yonke i-All White, kodwa angeke ayibambele i-All White ngokwakhe. Kune-team asebenza nayo, baya-strategize ukuthi yini abangayenza beyicabange kulo nyaka bephume nayo, ebese-ke umcimbi uba lento eyiyona. Ingakho-ke ubone ukuthi usuke engayedwa uKhuzana. Kokunye kuyomele sibanike ithuba lendlela yokusebenza behlela izinto, because emehlweni abo babheka ibhizinesi kuphela, ukuthi ibhizinesi, i-brand yabo ifaka wonke umuntu, ayihlukanisi abantu. Ezinye zezinto mhlambe neyenza beze bafuna ukuthi besebenze bonke ngokuhlanganyela, kodwa-ke iy'khalazo zabalandeli zivalidi, kumele yilalelwe, kumele beyithathele phezulu, beyihloniphe, zingashawi indiva, ngoba lokho kungangenisa amanzi endlini. Nabantu abasondele naye ukhuba abanjengey'nduna, into ey'njengalezi beyidlulise ngendlela okuyiyona yona, bengayidlulisi ngendlela efunwa yibona, beyidlulise ngeqiniso ukuthi bafila kanjena abalandeli, istensi sabo isiphi, bona abakuthande lokhu nalokhu ukufika la. Kodwa-ke uKhuzana as i-brand, as umculi, as umuntu-ke naye owaziyo ukuthi wenzani, naye-ke simuphe i-position yakhe, indawo yakhe, naye enze izinto endlela ahlela ngayo. Siyathemba-ke kulo nyaka maybe kokunye uzokuthatha akubeke phambili ukuthi hayi abalandeli lokhu nalokhu akusafuneki, lokhu naye kuyamhlukumeza egameni lakhe, elokhu ecukufula ethi ujabulisa izitha kungamsizi ngalutho. So sesiyobona ngayo-ke i-All White ukuthi-ke kwenzakalani, kodwa-ke okuvelile-ke na umcimbi osemdletsheni kwenzeke lokhu abakuthandayo ngendlela abafisa ngayo. Abanandawo ukuthi abalandeli bathi bavele baqhamuke ne-line up. Maybe nawo uKhuzana kumele enze into eyi-1 aqede ngomcimbi, maybe nalama-activations yiwo lawa agcine inikeza nonto encane amalungu ukuthi bemdelele ukuthi hayi besiwumaketha lo mcimbi. Nalaba kuSminoff abangazange bawuphushe umcimbi sebezokhuluma udoti abawukhulumayo. Izinto lezo kumele yihlalelwe, zibhekisise kahle ukuthi zim-affecta kanjani uKhuzana, nabalandeli zibacasula kanjani. So bekuyilokho-ke until siphinde sikhuluma ngale topic ngokuzayo.